ram tuk thlani som pali ni lai ni ani a indona lambok kan ngai thlale dona Russia Ukraine indoni zasari som ni pani na ni ta a Russia Ukraine po hi anla in beina sa hle tun nai hian an in beina tel moti mai tur ani a Russia chuan Ukraine a drone atir lu ta haiwang hian engemaw zat an borala Ukraine kho chaklam central Ukraine le marlama hun then khata drone an tir lut Kharkiv marlam biala market pakhatan kap boka heta hian alo bera mi so man thi ni in Ukraine chuan a puang Ukraine khopui pakhat Dnipro a missile le drone an che boka Dnipro power plant an kap chia school le damdo in bula missile atla boka drone lut som ni pathum matanga som paruk an kap thlani in Ukraine chuan an soi UN Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO chuan Russia in Ukraine bei nuwa mun hlui poimo von that heritage le cultural mun ma ti chiat hlut zong hi dollar tluk le ding on thum point panga atling to a mun hlui poimo sanga chuang ti chiat ani to tia puang indona thom khovel mun ranga kan thra cham chi a hei wang hian sarkar tam tak chuan defense lama sum an da bel na sa a an hmang na sa hle bok kumin hian nikum lam aya defense lama khovel sum man defense atana sum an da chu za apakwa in na punga hei hi record ani khovel puma defense lama sum man hi trillion ni point pani layat ling chho heti lai hian Russia chuan he indona hian main battle teng sang thum an chan to a hei wang hian an teng hluite an chei thale na sa ni in an soi bok Israel indona lam kan shoot le anga hemite indo hian thom an nei lian zela angai nom zonga don son chuan angai nom tia soi thei takpo ni a Hamas roi tu man tuma an ve chu an man tumber Hamas sipai ho tulu ber an nei to hle ni in IDF chuan an puang Israel hian Hamas sipai ho tulu ber sinuar chu man tumin sapel takin an pel meka nu an chuya nu an chui an han hlo ve thata heti lai hian an mizon ber ya hi senior le achung ten tunnel an baltlang lai video IDF chuan an ti chuaka kan manang thi inemo daminemo anti Israel Defense Forces chuan tholeni khan Hamas roi tu ya he senior an achung te engemaw zat nen Gaza tunnel an baltlang lai footage an ti chuaka addictive fin fia ani chuan October ni saria Hamas fir fiak ten bepui an thlak nuwa sinuar an mu masak berna ani donani IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan he footage si ti chuakin security official ming taran lo te chuan he prai media te hnena IDF in fir fiak ho tu pa hi an nei to hle ni in a soi chu puan chu ani he footage ti chua hi Israel, US, Qatar le Egypt official lian berberte Cairo extended truce le hostage deal siam tura in biak na an nei chho lai me kani October ni soma footage film siam minute khat chung o clipa hian sinuar hi Gaza chimlam khopui khani unis noya tanela oma anupui le afa pathum tenen ankal lai ti lanani sinuar hi a hrisel mel hle a beka kenga afanu pakhat chuan nautelema keng ti mu ani he video hi tanela tanga Hamas surveillance footage atanga la kani a tanel an dapna a IDF sipai tena an lak chu ani sinuar nungzang chu camera lam hoyani lain IDF chuan he figure hi artificial intelligence mangin an hretheya ama nge ni in channel 12 chuan a soi Israel official pakhat chuan channel 12 nena thu nei tu te hian sinuar footage dang an nei te soya heng zinga hian tun hnaya footage film siam clip te potel Gaza a cheng zong te chuan tuna chuan Hamas roi tu te ramri hnuaya an dan le an mani an chung te le an sum ti lo chu engma an ngai tua lo dan an mu ni in an soi engma an ngai tua lo dan an mu thei to ani ti in IDF thu puang tu Daniel Hagari chuan footage ti chua ma in a soya video pakhat emo adang emo hi thilpui mo beran ran lova
apoimo ber chu Hamas official senior le hostage ne na kan thlen theina tur intelligence hi ni zoka senior hi kan man ma lo chuan kan top don lova thi in amo damin amo poni se ti in Hagari John footage ati chua role in press conference a soi tun thlatir lam khan sipai te chuan Hamas military commander senior te chung hnai tak tak te an man to ti an soi boka chung zinga chuan senior chung te po an tel an man zinga hian Hamas Rafah brigade ho tu Rafah Saleme pa le Hamas sipai ho tu lian dang Husni Hamdan fapa te po an tela Hagari chuan sinbet zona a chan na heng an mi man te atang hian thu hriat tam tak an nei ni in a soi October ni soma an lak footage an hmu thei tunnel network chu Israel sipai te chuan an dap tia soya hei hi khaniu ni sa bani suhela area thlan mual hnuaya omani tunnela hian Hamas official senior te mutna pindante khaniu ni brigade a Eastern Battalion Commander office te October ni saria Israel beina kai hruai tu office omti IDF thu puang tu chuan a soya network hi hostage te dana tunnel nena inzom ani thu soin tun naikar enge moza chung khan IDF chuan chipchiar takin hei hi an lo ti chuak to special force te chuan tunnel mundang le hnuai meter som chuang jeta thuk chu an lu chua chuta chuan surveillance camera footage a chuan Gaza Stripa Hamas hruai tu tual that tulian ber ya hi senior chu afa tele anupui pakhat nen tunnel network kal tlanga an tlan chelai ti lana ni bok October ni soma indotran tiratanga lak footage a hian achung tenen le hnoya tlan chhia in ama asak safe accommodation complex pakhata an tlan chhia ani ati man kan tum tlata kan laman thuai don ti in Hagari chuan a soi senior official dang tenen an omna compound kan thlenga le hnuaya in thupa niya achunga indona kal zela ni ti in Hagari chuan helai hmun an tlo thu a soya Hamas official senior te chu le hnuai compound chunga hian boruak nuam takin an khosa a eitur le in bualna turan naya chu ba ka mi malsum le shekel makta duai tam tak te poisa $5 makta duai tam tak omna safe an nei bok hemi hnu hian IDF chuan indotran tirlai khan senior achung tele Hamas official senior dang te in thupna tunnel pakhat chu sipai ten an tlo lai clip an lo ti chuak to bokani video a hian tunnel a hian bathroom pani stock kitchen mutna tur hmun le IDF ina senior ata nia an soi room hran na om tia langa chuta chuan sipai te chuan poisa makta duai tam tak omna safe an hmu ani Karma Sakhan Channel 12 chuan security establishment chuan senior hi ni som pakhat tal out of control in a om biak bo thei lovina om to ni in a soya chumi lai chuan Qatar le Egypt mediator tenen in biak na an kalpui lai khan senior hi biak bo thei ani lo ati enge mo chen senior hi Hamas ho biak bo thei lovina om to ni enge mo zat kal ta chung khan Hamas hian atel lovin thutluk na enge mozat an siama mase hostages deal nena inzom ero ani lo ni in Channel 12 chuan a soi Israel Television Channel 12 chuan nimin khan Israel chuan Qatar mediator te hena Hamas te chu hostage chungchanga in biak na thutluk na hnung ber siam turin palai thar ruat turin an ngen tia tar langa sinwar chu biak thei ani lo wangin in biak na hian ma ason lo hle ni in a soibok December thakhan IDF chuan Gaza Strip atanga footage an hmuah chuan Hamas commander senior Mohammed Yahya senior runau pa chu sipaiten tunnel lian tak an hmu chu atanga kara atlan lai an lo ti chuak to IDF soidanin Eres Ramribula major tunnel network hmu chu hi Mohammed senior kai hruaina hnuaya omania sipaiten Hamas attack tunnel an hmu chu to zinga alian berani Gaza hian sipai lama hlotlin na lian tak kan naya ma se kongthui takala om Israel Defense Forces 10 Gaza Stripa Hamas an beina a hlotlin na chu tundin hmuna chuan be sei ayana sa zo kania ma se be puithlak na athil tum ti hlotling turin hei hi ala tok lawani ti in sipai ho tu Lieutenant General Herzi Havali chuan a soi
Gazaram ri atanga press conference anaya Havali chuan thali vel zet kan in bei to a kalna tura lo omani ati thil tum athlen ma chu bei chhun zom zela tiam kumsom ni kal ta chung khan khopui le mun zau tak le hnuai lam tanel huna te hian sipai malak na lian taka kal pui thei ani ngai lova mase tuna chuan IDF sipai te hian hlotling takin hei hian ma chhon me kani sipai lama an hlotlin na po amak ti tham khopania vandoi thlak takin hliam man ero an om ate Israel sipai zanga somruk pakwa an thita a October ni saria indona trana tang khan IDF fian sipai zanga somruk pakwa an chanta Hamas firfiak te chuan Israel chimlam be pui thlak na Israel in ring lo layan be khan tunma zonga lo om ngai lo ani a mi sang khajan hi velan thinga la atam zok chu civil mi ni in mi jan hi somnga pathuman rubo bokani heti lai hian heveli chuan gazaram puma indona mun rang ranga chhun zom zela lania intelligence an call khom mangin sipai te hian strip marlama po firfiak te chet na mun ranga an le in bei reng ni in a soi avoi ni na le avoi thumna atan kan lo kir le a target siamin mel matam zok thatin firfiak infrastructure tam zok ti chia in lotlin na thuk zok na in kan ron kir le ani ati Times of Israel in Palestinian civil mi te chu engtika nge Gaza marlama an kir le thayang ti zona changin Haveli chuan an kir le na tur khopin alahim tok lo ti na changa indo puitran tir khan marlama Hamas firfiak sing khat sanga velan omti soin an mani le an infrastructure tam zok chu then fai an ni to a chuti lain Hamas chu tuna hian ni tin deuh tho he hmuna hian an la che reng ani ti in a soi Gaza Strip a cheng te chu kan hmel ma an ni lova an nuna hlo oma an om theina tur din hun siam kan du lovani chu wang chuan strip marlam hi kan la da hrang ani ati firfiak chambang an la oma wangin mi puitan Gaza marlama le tala him lo ni in a soi sipai te chu an he hmuna firfiak an ti boral vek huna mi pui te chu kir le phalsak an ni tur thu an tiam bok Gaza marlama khaniu ni sa heveli chuan mel ma ten kan thlen thei an rin lo na hmun thlengin tuna hian kan thleng meka he pol firfiak khopui anga ngai khopuya Hamas te strategic assets zong kan ti cheto ani ati Chief of Staff chuan indo chung zong hian IDF hian firfiak sing khat vel an da thato ni in a soya Hamas commander le an hruai tu te po an tel ni in a soi senior leader te chu bei an langai tia soi bok IDF chuan South Gaza Rafah a civil mi ta hruai chhuat tumin ma an la don tia soi bok mi mak ta duai khat chuang le Hamas operative dang sing khat vel omna hian kantan indo kalpuya harsa hle ti kan pom ati he harsat na chungchang ram dang te thuron chulom omati thu soin mase IDF chuan hetiang bo ro khir tak ka ra hian hmelma sipai telaka be pui thlak thei ani zia alantir asoi om zia chu Rafah mi pui mak ta duai tel omma se Israel sipai te hi an om mai chuang lova chetan la la reng thau strip chim lama IDF malak nakal zela sipai te chuan Tholeni Khan Lewis Har le Fernando Marman te chu hlotling takin an chan chuaka mase Haveli chuan Gaza chimlam Rafah a chan chuana huai chen thlak tak chu a hlotling ngei don chi chiang taka a hriat lok bik lo thu a soi kartin hian special operation kan naya chuti rualin sipai nun na churin hlelna na sa tak nen din hun khir taka an omani mi man te chu an in lama hruai kir le turin theitop an chhuwa thu a soya tun tuma hian kan hlotling emo operation a hlotling lo emo a hlo chhame mo po ni se chutiang po chu lo ni se kan bei hi kan ban chon lovanga mo phurna lian tak nen kan thok zelang ti in Haveli chuan a soi chhun zom Gaza a mitang la om te chu sipai te chuan an rama hruai hovek an tumani ati truce for hostages deal siamani chuan IDF in engtin nge a chanang ti zona changin Haveli chuan political malak na inrem na siam tura thutluk na siamani chuan emo inrem na siamin indona ti to pangaya ni chuan IDF chuan artal dan chi dang a hriat thu a soya
kan mission chu Hamas nuai bawani ati Hamas be puithlak ma ain tu na hian Israel ram ria ven himna din mun chu a thato zok te soya danglam na lian ber chu IDF in Hamas theina ati chiata wangin mail ma te chu na sa takin an chak to lovani an chak na atla niam to ani ati Hamas hian Gaza marlama thuneina an changle to ni in IDF colonel chuan a soi Gaza marlama Hamas chuan thuneina changle don ti IDF colonel reserve hezin achman chuan tholeni jing khan 103 FM in akom na soya Israel sipai te chuan ti top tumin ma an la tok lo ni in a soi Ben Caspit le Inon Magal tenena anin biak na Manasseh brigade ho tu hluin achman hian IDF commander dang engemozat nen war cabinet a lekha an the luta miman te chua an ni ma chuan Gaza marlam mi te an ramakir le phal saklo turin ngen na an the lut political spectrum kil tinatanga officer za somnga omna forum kan ni a thil phut ol samti hlotlin ol takkan na yani ti ina soya miman te hruai kir le an ni ma le Hamas te ti chiat vek an ni ma chuan tuma an rama marlama ho phalsak an ni turan ni lo ati Gaza marlama hian mi nuai nga bor velan oma tuna hian chimlam Rafah an ral tlan Gaza marlama mi nuai thuma tanga nuai nga velan nom thina IDF hian sipai an da tam to lo hle chuta chuan thataka thok turin sipai an nei tlem hle a he marlama hian Hamas te chuan thuneina an chang le a silai kengin kong puya an vak kwala Gaza an nun chu akir le ta ani all routine angin ati heti lai hian US Senate chuan Israel tan dollar tluk la ding on som pali point pakhata pasta UNRWA sumpek tura hrian sakbok US Senate chuan Ukraine Israel Taiwan le ramdang te ta na sumpek na tur dollar tluk la ding on somko panga omna bila pasa tuna chuan White House thlop bil hi Republican te thunun Congress a vote lak tura thon phei ani dona Republican ayo then khat dawdal na ma chhon dona ni Israel tana sumpek bel tur dollar tluk la ding on som pali point pakhat pek ba ka hian he dan siama hian Washington in UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA nena sumpek thin ti top na tur an pas bok UNRWA hi Palestinian ral tlan chom dol tu pol Palestine UN pol pakhat an ni a he pola tanga mi som pathum chu Hamas in Israel in ring lo layan be ni khan an telve ti hriat chu ani a tin Hamas tanel chunga UNRWA bung ruate Hamas hawin an man tangkai dan te hriat chu ani le zela hei wang hian heng ho pol hena sumpek chu US chuan ti top se ti in Israel hian a thlena US chuan an sumpek an ti top sak don ta ani heti lai hian Al Jazeera in a puan danin Rafah Israel in be puyan thlaka heta hian mi som pahnih velan thi chu be pui thlak na chuan Israel mitang pahnih chan chu an ni le to ni in Al Jazeera chuan a puanga hei hi thu chiang ha me ka ni ole kan tu tok le photanga Israel in do na hi kan la ti chuak rigu viau maya kan la ti chuak zel don em in ngai dan han soite ole thu thar ber hriat theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia